Hello everyone, welcome back to my channel. Mayam ngasi recipe sina chili chicken ni. Do kamay hauba yengminarasi miyam. Mayam sida ina lawise 300 grams boneless chicken ni. Asida 2 teaspoon cornstarch lawre. Adaway 1 teaspoon ginger garlic paste. Thum chang naina thakku mayam. Half a teaspoon red chili powder, 1 teaspoon dark soy sauce, 1 teaspoon vinegar, adaway jerum ama. Hawjik lawri ingredients ma'am se fajana mix tawbiro. Maya mix tawra matungna si half an hour ki tamakta marinate tawna thambiu. Mayam pan amada thau khara lawrasi aduga marinate tawba chicken do amam tawna hapaga dunga ngokthodi mayam chicken se medium hot oil da fry tawbiu aduga chicken se di fry tawbada madam yam changdabani only 5 to 6 minutes ta fajana cook oigini mayam waraugi no lok thungna wa ngangbada katang nungaitre aduna makhon se type ama oina taramani mayamna chicken se hojik mulle da topa plate amada kothosi mayam sauce muk ready tawrasi sauce ke tamata pan amada thau khara lawre aduga chanam taruk taret muk ko kupna shoina thae aduga shingsu inchi tanghai ama mok chaw sangba aduna ko kupna shoina thai sidaina hapi se morok taruk taret muk thai mayam mayai de ka aga mayam mathang dana muk asida lai se capsicum ga aduga tilhau gani tilhau sina chaw chaw na tae tilhau ama tang tani mayam kitang achawbado ama tang ta lawre adu chaw chaw na ka thai aduga capsicum se ama khak kitang chaw tawna ka aga mix tawsale amsi high flame da 30 seconds mo fajana fry tawthoni saute tawrani aduga koina chicken lasai ngaugi ba myam da to mix tawsilati mayam sidaina hapise 2 teaspoon green chili sauce tomato sauce na 2 teaspoon dei khara helale adaway sira 1 teaspoon dark soya sauce ni 1 teaspoon vinegar mayam asi mayam se hojik mix fajana tawsalani mayam sidaina tengot amada 1 teaspoon corn flour lawre corn flour duga ising khara hapaga mix tawsale without lumps mix tawbiu mayam hojik same slurry se chili chicken sida hapchalani amaina sida 1/4 teaspoon muk thum thai thum se diktak tawna thai ni kai gino adi sauce ta su thum yaubani tara asi se fajana hojik mix tawsalani khatang thuna yangna chili chicken same se hojik loire ready oire se hojik serving plate amada serve tawrani mayam chili chicken se yam hauri mayam su try tabiu yumda lai na hoba yai green onions ta hojik khara garnish tawsalasi video se yengba nungaradi please like share and subscribe to biramu. Thank you for watching.